rom itu ini video ini cuma plan itu dia so video mate lamar jalan mate kelas plan so juga plan itu front kamera pe masih paling fit lagi so oke sertifikat company itu plan dekat front kamera pe sih plan rom sipnya lamar jalan apa gitu bang sini kita mau unboxing dengan buku pakai gitar paling lama nih kumpulannya pakai ini sistemnya gitar hasil ledak lasso pakai enam ke sedak ini cot pon hasil ledak enam ini cuma pelan kok kalau deng kita main lapan tek welang kita main ini cuma ini pelan lada kepima gitu pipinya kedua bang mate yo dono tuh lapson aja mate yo ketan di tapi angnya di lok nih lah bo bang heklan non lah aktif kulit kita hekna lapson aja ya tapi kita sama dia kulitin bang kak yo langit pik yo kiret red kalah aldeng pada hok Kepina, tapi Charlie sih tek apa, non Charlie dia panci ni mang mang masalah. Saya kaya belo yo di Kepina, saya tu yo. Yo, program lo ke. Ada kopi mana itu, labang ke gitar lah, kalau hai apa ngari yo, ngari truck lo, si ini ke tom 3/4 6 string lah ke, truck. Thom ya reply ya do tamila bang truck bang si don tum la do ke la bang ke nage board na polythene no plastic board na gitar apa bang Canada ko pipine do ni dan na ho la ke jo la sona ja la ke speaker ka pa bi ka pa theme te ase volume ma volume pe di volume Aku bang kan kok betul lah, nak kibul cut copot. Dom kapap rumah di kardeng set hit pilih. Sama je. Lah bangke, pom lo, kalau tu pom lah bang, pom lo. Apa anda kepingin lagi tu nak bang ini kan pom poho. Dan ini tu ke, oh, je, lah string, hala, amor ridak kan, lo tangke lah. Ini lo lah dapat distrok. Number 1 pen has 6 numberan di problem lah. Hari original hari siang nak nunggu. Sama, napen ke lawan kopi aja tu ni, lawan kaldeng ni pandu lah, tring. Lanjut kita ini lah jalan dulu bang. Ini je lah kadang tu. Ya, alih tu. Dah sini melakukan jalan itu nusant dan kopi. Lalu masih je. Lawan kaldeng pandu. Akhir lock dulu, akhir add dulu. Dan labang ya relock string lock gitar string kalau labang ke labang ke labang ke pom je labang Gibson mesti betul je hong lo kek hong lo labang gitar lo dulu itu mending dok di lalang misalnya jadi ning dok naik kalau lo lagi je amit na hong boleh cerita ini lo Gitar kinan na kita dulu gitar pe ni sibel lo lagi dulu gitar ki song ya de balik na kita yo kita cok awak rasa tadi ni yo masih ni kenap kan lun kilun pun cek ni panci sisik lo so gitar kan gitar bang itu Lumbang nanti lo, labang ke yo. Kini saya kini nami macam ni. Hello, dalam tu mesti kita tame. Coba pegang itu pan sampai misan dan itu ni gitar unboxing ni lang. Guna pot itu melong kami hari ini tu na. Apa nang itu sampai ni pan tu ni bangkala di channel long sampai
subscribe dulu nih tak, nanti like, comment, tapi yang penting tak, dia mau track video, mission. Asal sini link pelan pomji, ke mission ni, pemir cek sih tapi, pang nak, nomor jam nanti ada video, pelan program profesional ini, dan boxing bang ada poncor lo, ada tak nanti dun ke, hari nang dun lo, nanti ke, laket kap, plastik kan nang dun lo, ala, bom lo. Apa nama kaldeng pot tani ni pelan dulu, apa abang, kita lagi, me pick yo lah pot tani ni pelan, Gibson company ni, mana lampu ni kan, kalau pun aku dah yo nongge, ati pakar lah, sana jalan nong pelan ni, lo, mana dah kedulan, hari kita kau ada, dah kita ulang yo, kita test bine ya, nanti kalau itu nih ngaji menit kalau dia mana bahaya banget dia. Nah, dia lampu ni tak. Ya. Park kilun makilun, kaldeng, mana ada. Kalau tu mesti dia bangke, la poncor la, demi thang me, kaldong.